sopu ada toriolo atau bicara-bicara toriolo tentunya edisi soe tanggal seseorang dan tentunya buat susraku yang mau bergabung silakan masuk zona kami tapi itu sudah masuk waktunya. Jadi lebih 20 menit ke depan kita akan bersama-sama tentunya ada toriolo dan baca-baca. Kalau kutana menit susul silakan masuk di komentar. Nah sabab pembahasannya sesuai yang itu perihal kadera ulawenge riwata kalewe. Pekan ni makutana kedate gitu juna monro ulawenge riwata kale seserang. Nah sabab megata makutana pusana seding. Ya seknya kadera ulawar riwata kale seserang. Ya natu nasa tawe tatarik napas tak seserang. Tatarik napas tak napata tama napas tak napata patudang ilalang. Nasa kadera ulaw nga sanay igeteng na pa sa susrang nape para de kutujun na yawa na posita susrang tagat tengit tam ka de to na pagatay susra de to naga tapi tagat tengit tama ipak kadera ulaw nga sana non retu da kadera lawange antara palawangan na tay mata na susrang tagat teng apa kadera ulaw kya sana apa takut tandang itu maka date gaya monro kadera lawange riwata kalewe yang itu naku tagat tengin apa serta sesuran apa tapat udang ya sini pakai daerah ulang ya nih pas lo narapi tujuh nama tata napas sesuran tagat tengin apa tak maka pak dekik koro kan tuh masuk poro-poro mata tata ma warna mariri di ya na tuh sesuran apa pakai daerah ulang ya senah nah pakai tuh aku pakai mas sapo naku untuk biasanya nak pak disengah sesuran barak barana pak disenga pada tak rupa tau seserang tapi makmat pamri senga pakai dero lawang apa tas apa makada kamon ropa pada lahiran na seserang di lahiran aku kadero lawang seserang nasaba ku kadero lawang ya itarik napa seserang itarik matare napa ipara de ilaleng tadi tapak gas seserang ama yari asma pakai dero lawang kadero lawang riwata kali seserang apa tas apa ama kada tiga koro abang kata umak kada biasa mapa kadero laut tujuannya sih nasarat nasusreng ya lahirna senero rumpu tole kuma belai makun raya biasanya aku rumpu tole susra dek pakai kapat tuh nah pakai tay untuk mabelai naku mabelai susra untuk rumpu tole nah sabar aku rumpu tole nah kenapa baun napakan naipa bauna jadi untuk Andi Suwardi ya aku rumput oleh pakai serna mabela pakai seserang biasanya tuh napake minta aku untuk asener untuk aku sirup kita seserang macam makun reye sedeta yang itu neri pakai aku mabela seserang kada mabela seserang biasanya pakai tetana tuh karena pakai seserang pasan riang ini si batang pangkang gulung aku anu mabela seserang nakrumpu ka tole itu atau kaluru biasanya serpet pisusreng jadi ya miro bawang naku baca-baca na rumpu tole mak dupa-dupa na pakai tawe angka tau pakai seserem maka daya bacana na lain tole na pada tole tau na pernah lihat ada pakangi naku tuh nali pakai seserem pernah lihat mak kue ya terima kasih buat Ramli CS ya silakan bergabung jadi kurang apa krosuseran kebacangan nih maka dan nabinya mga semuiko ancaji ngamu mantaji ico loria moli reka papojina yanu tetap puni gaga sener sedeta tolir ka papojina mapojil ria apa namanya menyawana ya puraneta puram tidak dinglan nasa sesuni barakala ilaha illallah kumpayakum kai so na patarumpu ngaram aku seseran aku mak baraka serma mak baraka jadi ana seseran lah aku tanah memang seseran nah sabah tak bulut neri buka jadi buat sesurat kalau aku tanah tamat nih aku tanah nah sabah tak bulut neri buka acara jadi katun ni aku tanah maka daya gato seseran aku mati lino tawe tujuh nak kata wange aku tanah mapak disengat sesurat kena ki cukup malaki wae cani si senru telok manu ura alosi barica katumbara si bawe kaluku seserang
si bajahe tapasi tatui napa tainung tapi kuna kenaki anu susre naku gak salah kenaki bansana na cuculeki teh sesereng atau biasa rekena cuculeki ya tau situ ribacangi makadae Bismillahirrohmanirrohim japer sesereng kada besi kursani asana la wawang pawaku nabi nyamak tiwi atau joko pada besi nasaba elok nama pangallahu subhanahu wa ta'ala usapo ko pamulai ko karena la ilaha illallah barakat la ilaha illallah kumpayaku aku pada sesata japing akor seseret tainoni mamarimat baraka aku lo kemini seseret sebelum kimas sampai cuma setengah na sepo dua tainoni seseret mamarimat baraka riok pema pada biasa jadi elok emak kutana memang seseret nasabak mi gompa ada toriolo nak kutana tawe ya lama kutana memang ni nasabak sudah 6 menit ke depan. Ya tau si untuk sesuatu ya malau ya untuk mapa mula canggore nasabana sedek pawisengi. Nah kalau ke mapa mula canggore sesuatu dara tata cara ana seserang untuk mapa mula canggoreng. Jara canggorengnya ya ala seseri pasti gese seserangnya. Pasti gese pakai seserangnya. Pada tahun deket canggorengnya seserangnya pak nasabak gaga barak ko ya canggorengnya. Tapi pasti gese pakai seserangnya. Kemali sa seserangnya. Ya deh. Comok-comok tas seserang. Napa-tapat ilok ko he pasti gese men ke seserang napa-tapat ko napa ta seserang napa-tapa mulai di berani makro seserang ta bacane napa-tapa mulai ta bacane ro ta bacane makadae Bismillahirrohmanirrohim cigi nyameng asam muno rilino riasa canggoreng nurma mula nurma pamula ikum masak monroy muno muali sak mu peno karena la ilaha illallah Allahu Akbar mupadu pai waselekmu tua matana tua udup pa barakala ilaha illallah kumpayaku jadi purano kro sesret tatanan ni tapi pas lo ta panok kro kalak bona sesret ta mena pasat tadi tapatana pasat ta jadi atau seru untuk patan canggur nasabangkan ni marilau jadi atau si untuk engkau di makutana maka daga tosi ripake susren aku loki mapalasi balu susren ya natu susah kalau mapalasi balu susren apa dicek napa tadi naku tege maraja susren ya ruta geteng napa tamak materi lo ta ya pana aja tamai lo ta ke susren kumalogan tasading apa yulasi memang aku malogan ni aku kampa marka susren ngajak tajok kangin nasaba dek patan oleh susren makur apa susra jadi untuk susra kulo makutana kutana memeni nasada na dua pakutana angkatan makutana maka ada agak tosir pa agak tosinya nali pakai la bolong aku la bolong susreng maparenta wajo kapang istilahna jadi dek kapang di buka itu telah bolong susreng nasaba agak menyimpangi nasaba sisa lesak di pelikuan susra jadi ada dampa susra dek kapir bukar ke untuk la bolong asap la bolo kami gelar dapat kasanya tengka makada celak maluae celak mak barae aju warana lino yang mana masuk sereng nah sabak si bawa atas sesereng nak lok kimakutana sesereng sapak ki ena sesereng jadi dampa sesereng de bukar kero jadi untuk sesereku ya rola makutana oh ya untuk Ardi ada juga Ardi selamat siang Ardi iya iya Rahmat juga selama pagi Rahmat ada Adrian Inces ya terima kasih semua oh ya untuk Jusman 01 ya gatosi olik bene susurana saku mabele joka aku mabele lau bene susurana saleki cukup udah miku sedena pas bola atas susra mapato du pa biasae pato du paki napalo ko tujuna pangapata pado mapato du paki pura kuro susra tahayalkan ni tapanen doana tawatuni manik kaki katu tuta ripak bote di tuta manika tahayalkan ni napa pura makro susra tanu ni tadupai ni ale ta betuana tadupai na pake nda pake susrange napa taniara susra maka datang rata tu tak kada utari mai ali bingenna tatap ke senero ya anu kita tetap kada sompana ali bingenna apo jingenna loria ari ngerako sabak la ilaha illallah muhammadar rasulullah maka susre tata tare
minimal untuk bansana matu kana sabak uni Jumai selesai sholat maghrib purani masuk panyamangari bisusre tapi gak ni makro susreng tapi aja to tanu susre mamari mak baraka nasabak de to tu lep makada jaji sabak boleh kutemu pangallahu subhanahu wa taala susuna dikena jaji ini jadi mamari untuk sesureku jus mangkoson 1 mengerti ni naku desaba mulai mana jaji ngeki jadi ku toli beneta udi Thomas susre kulok ki matiin ro susre tahayal toi tapane yarindo anak tak jokae pura tahayal napa tatampang kang guluta napa liuk kita giling kang guluta pata nipin akung kan iklan nipit tak tudak kiasek na guluta berarti jaji tu na sabak oleh pangallahu subhanahu wa taala. Jadi untuk sini susre ku aku tanah susre dalam aku tanah ya agak pelak aku tanah awak mega senak tulam aku tanah engka tau aku tanah makada nakulok ki joka susreng maraga sai palet tu aleta nakule palet tu aleta susreng nyati asa tu dak apa deh susreng kita pakor na sange tawe tapi ta cerita tu dak kita pakor di palet tu na setengah te palet tu memene ale muri kampung na tawe na palau betuane susreng itiro ya susreng tiro bulu narapa naku pitame susupre pikan apa maka pada kitar napa setake dua naku tegete lorik ko abio lo ta lori ta pajo kasesera abio pamaraja naku atau lo ta jo kang sesera atau pamaraja nakir ta jo kasesera insyaallah ya nanti aseng ujuk ribola reo ribola pemen apa lau jadi tempat dikit materi kampung natawe sabai lo nato puangan lau subhanahu wa taala sesera jadi untuk sesera kula aku tanah memen nih jadi sekarang sudah 12 menit lewat 1-2 menit nasabak 20 itu menek live jadi untuk sama-semuanya ilo tamat sesuran terima kasih manangnya oleh aku tanah nae aku tanah memeni jadi untuk sesuraku ya megato aku tanah nih kedagato sesusura bacaan aku loki pak buka perkusang ya nasabak megato gare anak darah tak mawatang jadi untuk di makun raya anak darah lo ereke masusah nasa ding engka dalek na poleku padana rupa tahu yang itu susre nak lo kicam mekuele susre minimal itu magalaki moto masum paja subuh sebelum subuh susre tu dan ni tapakor to susre na para pesuk lima te asik nasuk jadata dapat ada mapalaki aku kan atas di magelek-gelek atau papada atas diku magelek-gelek ke susre dari macawe itu nak dek pegas susre tolangi mat terus setiap subuh susre memari mak baraka naku niakna susre maka de niakna o malaikat pati jodoe maka de bacana susre bismillahirrahmanirrahim o malaikat pati jodoe lutu pitu kampung pitu wanua pitu salo pitu sasi oli remana kak jodoh kuma belai pacaweri kak kuma cawe pak depe kak kuma depe para pekak nana leturi muat ribolai barakat la ilaha illallah kumpayakum jadi mamari mak barakat untuk anak darae jadi untuk susuraku kata makutana kadaga tosir pakai makutana halus aku makutana halus susurang aku sidup pakai irite makun re susurang aku boleh monri te cu tigina cekon susurang atau seku boleh olok ya to sepalawan irite susurang tapi aku mabela ke susuri tiro mbaunya he napa baca susurang makada napa ri tangga ni anu tei pada cina pas aku boleh makun re susurang napa sat boleh kiri ni napa sat susurang napa tabaca ni makadai Bismillahirrahmanirrahim makutana lusukku loria lusukmu malaikatna tikku makutana ri malaikatna atimu nareko elok korea leku karawe bagian riase nareko ciako akar aku bagian riawako pakai dolemu nasabak pakutana barakat la ilaha illallah muhammadar rasulullah jadi ku berani pak kursus reng berani kena pernah karama pakai itu munah alhamdulillah kena karama tanah kedek matu nakarade cilin tagana seserang elok ni tu sesurat tapi ku yawa anu pole kulapo anu sesurat ku ajaran aku rena karale yawa ya sak barak sesurat tolangi pemang jadi untuk sesurat ku kedaya gato sesurat nasaku kamakun remawatang yewada tata cara sesurat bismillah ki ake telu pura kemak bismillah ke telu bismillahirrahmanirrahim apa taruh ke kada hae naku dek panat sesurat kada kisi hae kedua hae kata ku dek sesurat sorok ki napa tau lang pema tapi napa serta sesuran tak pada ceng dia harus napa makun rai atau wanita
Jadi untuk sini susur kalau aku tanam memang nih atamaki rekomenge. Jadi untuk susur ko atamaki saba waktu sudah pukul 15.11 tinggal 5 menit mani. Jadi untuk lemak kutana memaki nasaba igaw pala makutana nasabang kamanangung pala uga makutana bansana perihal tas saupo atau perihal baca-baca silakan abak nasabak mega umpal makutanangin katau ni makutana makada diga iya murewat diga telepoki ya silahkan masuk di nomor WA saya seserang nasabang katau nomor WA saya di 0852 331 117 kalau tidak salah itu karena saya tidak hafal nomor HP saya juga tapi di matu lo kiri matu di kolom komentar untuk nomor WA saya kalau mau kita telepon langsung di masuk serang kalau kita telepon langsung nasabakku live mah kesusuran mega tuh dari bukai cuma pembahasan biasa saja dalam aku tanya susul langsung ke teleponnya supaya dijelaskan secara rinci. Engkau ni maku tanah susra kedaga to siri pakai untuk kumak balik-balik ke susren nasaba mega to tu mau atau nas kalau kumak pamula balik jadi untuk map pamula balik susra tata carana pamula balik kita ni so makan jauh nasabang kata mata pak kita sopre buka kita mana pasti turun ni kurus susren nah aku pernah di susren ngero tadi tadi napa baca ni susrennya pakai pasti tes susra tetap dia susra cuma sebagai pakai susren sebang kata tuh malisa menyaman ke susra pasti sama nang pakai napa baca susra makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kumamula kumapamula dece mulamu dece mudupa ripamulamu muma dece musarokan la ilaha illallah ipatarala semu balu pasare asemu pangele upamula balu upasi ompok dalle halalaku upasi sio ati macinong upasi sio omporna pas sio mata pangale buka nama mula a i u barakala ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk ya remak balik sesera mamari mak baraka di nangkawana mungkin nama sepuluh Allah subhanahu wa ta'ala untuk jus mang 01 kiringi mure nomor rota insyaallah nanti sesera selesai live saya akan kirim di kolom komentar. Jadi untuk semuanya ya lem aku tanah memang karena sudah pukul berapa itu 17 lebih ya untuk Suwardi rumput oleh susra memari mak baraka untuk Ramli CS memari ya makin sejahtera semuanya atau memari kepada nalaka di Singopang Allah subhanahu wa ta'ala susra. Jadi untuk susra kalau aku tanah memang susra awak mega mama aku tanah na boleh mohon matu dek sinta aku tanah kalau maga sedek na bahas aku mah cerita aku bisa mega ompa dari sing sesurang nasabak mega senak to jadi untuk anak daring katoni aku tanah atas nama Alisa namanya kediagai dari maku tanah untuk patim pak perkusang jadi untuk patim pak perkusa sesurang nasabak pernah tapi kata ompa sedi nak moto sesurang nak lo ni moto sebelum tak buka mata tak baca oleh rasa sesurang makadai maka pada ngumpul ka pada napa belum tak pamilih tak baca makada Bismillahirrahmanirrahim. Utimpa mataku pasti timpa perkusaku Allahu la ilaha illallah wala pak buka perkusa wala to pak birasa sinna anu matutue para matutue perkusang riwata kaleku barakala ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pura timpa mata tasana pata sapur men rakku aju ujung susur di otok ni untuk anak darai aku kan dek mana pakai kepatim pak suruh patim pak perkusa doik na bana pas dia gendak nitu nak kata doik na tetap nitu sesereng apa nasabak kui tangi ketoe makada 100 juta langsung napin 150 juta langsung tangke nasabak ya nanola. Jadi untuk sini seserku lemaku tanah menit nasabak waktu sudah pukul 19 lebih 30 menit ya saya di mana menit kebersama atas sore lemaku tanah menit nasabak mega ompal makutana apa engkau nik makutana makada agar ya sesusreng mega sedua lupa sesusreng apa nasabak ucat atau cicek dimi nasabak ada toriolo na sesusreng makada de uma cawe ku sesusreng ma cawe kak
aga baca susurang aga to nakana ilok ki mindre oto atau mas sofit na de na ilok italo susurang ya namna rapin susurat na kung kampa macet saya kamano kau kelok ki mindre oto atau mas sopiri na de napak di alak ke pinggan selama to selama ki lisu. Oh ya susra klok ki mindre susraku atau susra nasabak pacapuran kafe ya lo jelas kaki. Jadi untuk susraku nak klok ki mindre oto susra untuk ramli CS klok ki mindre susra oto na de nama susra tatar napas tak susra tatar napas tadi apa tale susranya he apa tane aku sorong monri atau siku loki selama lo le susra tega maraja napas tak susra kedi iro ta penre nak abio maraja susra ta penre kiri aja tak cinampak napa taula menre naku atai maraja tau tanu tapi minimal susra tamat napas tadi atau saya susra ngai apa napa pakai susra kasih gosok napa sapung apa tapau makada niat susra kada bismillahirrahmanirrahim matok pilih lae mapa lilae mapa di to pilih lae ku macepai nama mapa di telekakku karena la ilaha illallah muhammadar rasulullah berako susra internet udah susra aku ya kada salamat kilore wa susra napa sata presa tega maraja susra tapi tapat tabat tapat suidi napa kung kama kenyek tasak di susra bauna tamo tasak dajak tajo kang na sabab motok mak darah ki asena ya pak menyam-nyam tasak di joka nih nah sabab itu 5 menit berubah sih 5 menit berubah sih 5 menit berubah sih jadi kung kau kenyek itu nasu aku tanang menit kata mak kutana kada maga pita mate malolo magate ya semate mak darah ya nari asa susren aku makanya tasak di natelo otorong ya semate mak darah naku ma ponco sak di napas tak susren biasa tu ma ponco ya semate malolo maka dia kata sepal ya semate mata wasa susren ya semate mata wasa susren mapak gangin teh susren napak gangin napas sak napan otorong ya tahu nana pakai teh untuk asak gara susren. Ya untuk Ramli CS terima kasih banyak. Tentunya saya juga dari Lisarduan Channel 65 akan undur diri karena sudah masuk waktunya. Dan bila mana engkau konfirmasi untuk baca-baca ya silakan masuk nanti di lab berikutnya karena kami akan buka. Dan milok dampak kasus saya selaku admin undur diri di gaga ada tak kungka ada tak pas kasus dampak ki nakungka panrapi kemariasi poleria ada pedampak kesusuran nasabak silele sidapi ia sebagai manusia biasa dek gagal luput daripada kehilapan dan kesalahan tentunya dek gagal tuh gena dek gagal lebih ya gena ya nartu pengalau subhanahu wa ta'ala kalau saya cuma menyampaikan dan sebagai perantara saja nakung kata apa salah sesurat dan pendampak nasabak atau biasa mememi maka damaki nerapi mana ro engka to masuk serde urapiin uleng kata isengi dia de wisengi engka wisengnya de tai sengi di saba to biasa mi iya susure cuma mak bere mak tambah-tambah pak disenget tak susreng nakung kada tapas hata dan pada ampeki engka mama kada iwak ni jagona de gaga susure tau jago kulinoe ya jago susure pangallahu subhanahu wa ta'ala bawang naku ini kuraki engkau pakai kekurangan lebih dan kurangnya tetap kurang saya juga selaku admin juga minta maaf nah sahabat makadama ke liwar wacana dek gasus reng kuya dek gasus reng lebih na kurana masih mak gurumpi nah sahabat mak guru mat terukmi nah senge tawe dek gaya riak guri mana salah ngerisan ni makadama kale bawa biasa umpita sopo jadi tetap itu nasi temak guru ya guru barama DC. Jadi saya selaku admin undur diri dan minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah kata saya undur diri dengan ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.